Matsapa International Airport lusuku olukhulu lwakucisha umlilo bayethe wena waphakathi oyethe wena waphakathi libito lami useluleko majuba tshekile thwala umntukulu wagiba bona thwala ekuthimleni phasi kwaba beshifu mphela Dlamini ngiqhamuka esikoleni saseHerman Manor engonweni wena waphakathi ngitokutobonga dibonga tenkosi Mswati wesithathu bayethe wena waphakathi wena ke ngumalokotha ngilomnyama ngilonjengenyama esiwatha ingani inyama esiwatha kwemsazo omnyama isiko mnandi kuphekeni kodwa imnandi koseni duma kuyasaka emvunga ngemabhudlo duma phansi babuze nangesingcingo bakubalekela mntakandaba wena Mswati ingongoni emhlonga kangwane ingani neleke uvuse katfuka bakamagagula katfokolako bade wahlala buhlaluhlalu boye katfuka bakagomone bakamnisi nokunomantsholo umangele wena waphakathi loyelana langakha ultatsitatu ngusamcolo wena umbekane langa liphuma netinsabatalo lothi lawushona kobe kuyintela tikulu kanye nemalangeni juba lakutsatsa lakuyisengelande esikoleni nelokufika asibandlalisela mntakandaba wosoyibambenseli ngisho lanagwazana ngane emgwazi egijima mbubele yabhodla ngesheko tilwandle ingani kwatamatama livele Mswati timbiwa taphuma usakalala tingathacele empunzini lapho imtsimba tatibona ingwenyama ehlane ehlula umbutho wena umkhumbulanga kangwane ingani lilanga laphuma etsheni kankosikati tingabisa tekhane tsafe tagijima tayibukele bona mini wakhaya ingani baphuma bahlala ngatikhalate maguma makosetivu ngwenyana lemunye lapho lisetimbunga umvemva kitse silisaseni awuhlali phose sawatindfuli hlitile mhlophe ngakohlule mamatfutsa mayolo isundve kuyophephe komatala wena ke Musa kahili neluleka lekaya netsafeni wena ke Mswati ngekubusa ibiyelele wena ubhulisa semkhoneni sesandleni kuthuma wakho Mswati kwanyakadisa umhlobo wongana ingani kwethuka ubhode esikhwahlande kulakamnungu ingani kwathi imashele wagansa ukuphuma umoyitela lo mashikisi lakankhona koshima ukuthi ehlawula ingani neleke ungena lapha esitheni kulancabane wathi sowufanele imihlambi emagwalagwala ngisho kulo lithuzi ezinqola latawushona kwagogo kwakho khaya kusesikhotheni wena ke mgenula umaguma kangwane ingani bawusala bawula ngisho kulo liphondvo lengongoni kangwane esitopoloti waqhakaza ke msazi omnyama kitse sesazini obenjengekuvuma kwencwala uyimbubu ingkhwenyama udla wathole ezinyathi bayethe wena phakathi awuselishayile tandla lijaha laphana enkundleni yebo lasho awula kakhula lambita awu lamusho okandaba awu umuntu wazwadliwa ngibona la liyasehlula thina labanengi bayethe wena waphakathi solo bantwana base SOS Dance Group bayethe wena waphakathi